ewufia na afahye no ye ebi mu kana Papa Nantwie bi kan Papa Nantwie ai ni nyina no ye 87.9 Kumasi Kumawu a enra na nya asem ketwa enra Nantwie ni nie Friday no na yiba ha no DC ne ba ha no ena o kan se Nantwie no omo enra no wo mo bekum Nantwie no na kwa kotwa ne de Kumawu man hini kwa kotwa ne de otwa ne de wi a so otwa ne de wi a afei omo de ma na wa ye be ma be so otwa bi no na so akotwa wo de yes ebe bro kopim se wo betimi atwa wo de enra mi hu mrantie be mi ensa wo mo etimi ekotwa bi. Now watch this one. This is ade ana me kan ho ase oh mabunu no hawa hawa mabunu na agi ade no a wo mo eyama na ye fe well come especially when unze for the past almost year be 19 years ago 19 years ago show Kumawu ankasa edin no kura corona bibia about Kumawu yes history rich culture hwe nti enie now anopai ai Beluchi minim se bia wo so wo sa videos ya me mrantie mienu a wo mo no timi twa bie ba ko de na ye ne brebo ana ba ko nsom se hwe a bia na chi ba bi sa na chacha no aha nti we ye Kumawu man hene bra na oba dwabo na se no we hwan wenye Kumawu man hene wenye ono no wo na chi yes ayo na dia ka ho Akoma FM 87.9 asumenya hene okay ayo nti eno no nti ena wo hwesisi ai ewo high live nti yes tepa so it was adene come tepa nsunie so you see and so we penny and also we akokora na say we nyina yi mabu no be pia to baby nti oso ogina yi because o ma ti ade no afa Akoma FM 87.9 so anyway you see now Beluchi ai Nantwie no de no a wo mu twitwa aye no a no pa mi de mienu bi to so na o hwa brantie ba ko na je say nya sem ketwa we de onya ani ene se kan o se anu pa we su de no we de twitwa ani na se de ezi fo no nso so me nam no akotwa no na mu twitwa ne ma se ne ma no ba ko na ma ne bi ye yi je say wo mu be twitwa wa de bi abrowa kopim say which so this is the street ne mu enie wanye like na obi eminu wom dada aha mano no makofo ma na ta mano mo didi djuma ne no mo de ani no mo de namu mo de ba aba so de anu ali na me kan we unu obi wo issue bi na ohun se wo ko twa bi dia obeta get wo enti no eye ade a wo se yen nyina no yetimi ehwe na ye ka ho asem yi na fi etimi eye ho adwuma kama Ibrahim ade a we ho said mabu na si ade no ye culture there very very beautiful traditional and culture just that who say your culture be or excesses I wom no na your man ba from by entimi nka say culture ni ye yie sinchen kra because eno na a distinguish you exactly ema wo yesrunku from the into who enjoy your culture you have to be proud of your culture obi o wa na otwetwe no the one mo ye celebration kama and no Kumawu aye lively bia na efe kra keke nti
these are some of the and we say oh yeah na big sana yeah ube biom amanfo ati history they would want to come and send unia kaja yi oh ni na yi the minister or a tourism minister oh come on your culture there we need to preserve it na yetimiye money come in fact me dey no me see Kumawu but the next time on bed 87.9 let's try na ya ko na say no nko bi Kumawu omu na omu ye Kumawu related to Kumawu nse obia omu ko ma omu timi ko ye ade na kama enti no the woman say sisi aye kase me de me maka se esa adwene da yitrim se na mabunu ne mpe ena mabunu no kra no ena yeyi ena mpacho 87.9 Kumasi ayi apo afahye so ba wo techiman eno so eho ayi ho eno so am say either this week and bibisa apo afahye ay bayira fashion no na bayira fashion ene bayira fashion no okay ana urefi Ibrahim urefi ana techiman dia no me kaipa eno so ayewi eno menda be o ma start na no na o mo se o mo Akoma FM 87.9 Kumasi friend saying bosom kese wo ho no eduru oso omukọ kano ntwoma fitaa ni bi nti na mahu so ma start o mo ye ho adwuma ya wo ho nti eno de tie no nti hia ma ni ho ma no bia ne de eni bia ne de mabunu no ba ma ne de o se omo ma ni ye be film bibu de so do obi de no ebetime proud ebetime okunkra because na me ka no obi o because obi de ye o say man ye uniform ye nya eyi bia say okay ube use abana use sa type we bi ba we obi de ye yi o obi de ye yi o do bo wa say o ba go try na no gra we nizu we bi me no bi to so earlier ai mrantie no a ba ko de ende no chede na wasi a charge no we o nzu akotwa bi nzo maso ano ezo ne di kan twae tie ne waso ano ni nom de ne ko no so jene fans street ne so sa ba ma bi ani ho menie makotwa menie ba ma bi ani ho menie eni ejuanga obetuma go twa Akoma FM 87.9 Kumasi enti ade a ho se yehwe na eni ma mi twa me ho mra na ye nto aso Midimafo pokwase Maira Accra Midimafo pokwase Maira Accra Midimafo e ba clinic aba ani o wonti ye passengers egumi kai mu yi e ho na dodo na ekro eni sa Accra ne potem ye demo ani ye demo ampa be se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresaro aye more oh me se minim wa vie kopa wo